chi bai ule lost Hnamte a channel la kala welcome le vek chu ani ole hei tuna chuan ka bike khal hi Apache Chhuakthar ania 160 ania 4 valve USD kan ti deuh kher ani USD ti kha chu upside down fork ti na khan mai ta a fork hei a gold ang hi ni ta chu he bike hi ngoro lan le lok so test le zoi chắc khóc mà kan soya nga kan walk around vel le pa nga dur tlang lama hian TVS khal to chon test deuh zel hi nga atnaya chuan hemi hi USD ani deuh khera he bike hi a chan chu a fork a khan aron ti dang lam bik ta hemi version bik hi chu ani deuh mai a khami adang nen hian adang lam na kha chu a fork khan me ma se a mai ro chu amana hi USD hi sang khat chawin a to bel ni USD hi mo a to na kha tam lo khop mai sang khat I tho bel hek khan USD mang kha in ei thei don tin ani chu hemi man atang hian mo USD chu enge atang kai na viau enge that na big viau le ti zona kha omanga USD hi hemi sport bike tak reng a hianin USD hi an mang jok zel ta enge a chan kan ti chuan a ngit tha a fork in kha nei he ta a triple claim a hianin ain chep nget bi kan ni chumo khami enge fork pa ngai telescopic an tiang chi ho ni lo khanin a ban kha a chunga hian oma wang khanin a han nget bi em ani kha sport bike an tiang chi te kha tiang bike man to anga khanin an mang jok zel ta chu tiang ang chu heta hen aron ti tel ve ni mo thakhat mai hey he bike hi a feature si atam phia me ama hi aman hi noi khat le sing ruk vel chaw nia chu ti chung chuanin ama hi aron in pek traffic ni sporty commuter kan tiang chi khan ni deuh bera sporty commuter ti po chu enge ni ango ti zona khom thea mo helman kal lengo are deuh hlek ari hi kan the them ka shelawa ari hi moi khop mai ari ham mai Apache hi chu thingtlang lama hen atlana thingtlang lama hen an la du berani enge chan kan ti chuan ama hi atlo em ya engine thatak mai nia chuwang chuanin fe kong ling road vel han kalnan te hianin choice ala ni berani mi pui choice mo chuwang chuan he bike chu aziani chuan kan soi chho zelang ama hi he bike hi aron chang kang khop maya ride mode hi ron om ve nge ya ride mode chi thum aron oma urban sport rain ti ron om ta ni hemi hi ride mode hi enge ron om kher ride mode kan ti kha chuanin I thak thei tai ride dan kha enge RPM velte kha aron in ti dang lam doni RPM kan ti kha chu hei helai kal khan mai ta I res zonga accelerator khami ipama hati kang chaka khamo hatiang vel te kha aron in adjust zone ta le ABS kha engtin nge aron tho dan tak kha ka shelawa khalai taka kha chu aron dang lam don ning ka sia hei helai kan tlan na me ki sabrama wa ang ve vot box si far ku te tam box si mo chu anita helai na sen vet ringa hei gear shift indicator ning ka sia ngatinge hei a sen vet thim le ka thiam chi lo kha tak ka chu sorry nghe kha kan soi lai mek kha a so hi anwam khop mai ka ri tai takin sport anon ti si hi a so anwam ba entinan lo long ran pui don po ni la han tlan chak pui vel nang khan anwam don phian ani thona a so anwama a so hi dam de pa chu tianga han so fok khan ni lo boka ma se a gear nga cho hero nom maya he ka soi sel vele dewa kula ma ko nge om ka shell lawa hela ma hen
phê chen ang gear ngaran oma chuan bluetooth thi aron connect thei bok ta bluetooth phone call aron kal khan hela hian hilong met mai don ni phone call hello ti nang khamo cheng chi te ka omani eng lai hela hi ka kal lo mun le kal to hang ka sia ka kal na hi dik lo nge kal zel patang kong om chung chu mangan thak lo Mizoram kanam hi chuanin kan soi zelanga Apache hi hei kan soi photo TVS company hi bike chia ani lawa workshop a hen han kal ula workshop a ding hi in mutam lo khopang chuti khopa engine than ya sar MF ra MF khan china kan soi duna enge tinge a that big ti thu kan han soi khan an timing chain man hi a lo thabi ke ni chumini wang chuanin a engine thuai hi sopadol kamini wang khan i han sopor tan hianin kan lo la du phian ani thingtlang lama te bo chumini wang chu lo ni bera Apache ti te hemi TVS company shim ho hi an engine a chung ril hi an lo thuam thani hela hi kala ngai lo ka kal ri sa anuam phian mai sabram next cái sàn đủ mày cấp mày anh sàn đúng tới lỗ mình cái nó là son quan lại trên nào là mày hen sporty commuter anh hẳn tí nó chẳng hết chỗ sport bike để nào ông chỉ có bùi chung ở khẩn thầy ông chỉ thống ní thì nó mình rồi là mình bỏ sẽ lâu tủ lán về thầy thấu xí sport riding hẳn thì đón bỏ sẽ lâu khá tiền ăn sợi nó đều khá thì mấy đâu in vấn đề nó lông và yo chung chèn té ăn lim bằng em thì khá bồi một chuyện ăn lâu lim phía năng chuan ấy anh linh po hi nuông khắp mấy giáng khai mà hi rít lâu bốc lép lắm nuông khắp mày bike hi han nei vek mai la chi sang hi du hun han lek chuat thei te an nuam zuk mai he bike poi khal mo aman po hi to lo wa noi khat le sing ruk chuan to lo in a thil ron ken le a build quality ne na chu chuan thatak ani kong a top de katlan sual ta ni kong lo top dai kal le deang in thapui tam he me he lampang chu ma se dam na vot ni lama don hi ke hi chuan ina kan han test vel dan hi chu a khala nuam em man tlak don em ti hi hei ka in chiar zau vak du lo thina a chan chu mi test ai chon ke mana real life real life ke mana kawa chuan kawa khala kawa feel khera hi ka du thina ni vai hoina ante se chu ka en ve tho ma se an ma ni thu soi kha ka ring du vak lo thina ke ma hian ka khala tang hian enge a right quality kha ka experience ka soi ve du kher thina chuwang chuan tuna hian a thanna lai le thanlo na lai ke ma na ka feel dana kan soyanga gear hi paruk ron om se ti nakanaya gear ruktal ron ni se ava it om ve ti kha karil ro oma itun lai chana chuan highway ta kan kong te lo travet gear nga hi chu kan kham lo de lek thina chuan ka du a in ake kan da dan hi sporty de leka patling ta na han lek lama han khal ni le na tan chuan ake kan ra chau dan hi ake hi du a na ron chau ma akatle min an ron da sporty ve de ani chuan a handlebar hi a steering kan ti mang hi mo ai hi ka du a in a zukun de trepa ma se riser vel han voila kha chu boina om don chong lawa an chau le lokang kwal leng dur tlang explore boina om chong lawa khamila ba kha chuan
chu a lei tu tur te kha atlang puin thing tlang lama te pavalai deuh du chi ni he bai khi a shom chuang lo atlan chak pui ve ngam tho sia khalai khan karon soi du ni hey ni china po khan ka video ma san la main lo mu to thonga Francis kan ti Sun Rider khan Sun Rider te po hen an la du berani chu Apache hi mo Sun Rider te po na an du ber kha chu ke chu a that ka ring viau me a sopadol ti kha chiang reng ko me an Sun Rider ho bike sop chang ho mo tiang ho po na an choice chu chuan in bike cha tak chu ni thei lo ti kha chiang reng me ni kan cho dễ lắm á vật tẹt tọ khắp mà vật sầu tụt mà sẽ tọt thấy tọ khắp mấy January thà lại hồ lên nha tụi nó hiện nên cái này khua hi alum chắc à alum mau khắp mày nisa nilum ai lo còn lại nilum tán chắc chín công chuyện so a sẽ lo khắp mày leng công xia po han plan pui don ta la hey bike chen khat mi ngor dot chin hi mo a tiang chi kha chu ani lo ni mi a lo ni han ding lok la han entry thai ve lo kong miang bike han clear lock la 160 nia 4 valve aron ni okay hi sia taron mga 17 nia nunga disc brake om boka chuan in alux po hi zia piana USD kan ti ka chu hi fork kan mai ta akhal po anuama ka soi to kha hi a foot rest heti vel de lekhian hanom se he hin da chona chanchu kongkwala equal vel khan in han on pui vel tana itai lo nan ti khan in mai tan da chho de le sporty riding de le ka mo khan on aim wa ni ta chu ka soi ve me a problem chong lo ha chu ti ma khal du da nang ni chu soi ve me ABS front ta ma chuan hela hian a headlight hinal khopa daytime running light chan ti hela hian ron oma headlight po tra chho tu ra ngai la chuan hei hi ka soi mai trap hei hi tra khop mai he thil hi ron chom hi adjust thei nga le lam chuan TVS hian in right an nei dona TVS nei to shim chu ni som ni February a hian state day hian right an nei dona TVS company nei shim kha chu tu po atel thei ni tikha karon soi do chuan hela hi clear chuai la có thể con nằm phiên hay làm bằng mò dễ mà bọc té hết tạ ATC thế mà lằng vắt bên này những bộ như thế lo như thế thấy á thì giống có chút cần suy ngôn toa cần sẽ tổ ra ngay là cả anh mà nhẹ quá nên trung hòa là lo này tỷ độ phấn thì thấy ngang vắt cái này 160 ở chỗ power gì khắp mày khá là nua mày soi sel na tour ka nei lo fakna ani tho na chung hianin han fak viu kovela bike traver ni omang je zang han fak hi ka du lo chat na lai chat lo na lai te kha om ve thin na ka ti kho fo khamo chung ra chu ka soi tua chuan na petrol tanki hi liter som pan hi alenga 5 speed ania aspect chu hetia karon ji ang hi tam tak kha anita chuan in hemi instrument cluster hi zia phian boka bluetooth oma right mode chi thum ma tel boka changkang khop mai chuan sang khat pek belin amana tanga sang khat amana tanga te hemi tuna ka khal lai bi ki cheng sang khatin a to tin chu hemi aman hian mo aron Chhuakthar ve ni chu aron Chhuakthar ve te hanti aron Chhuakthara USD kamo ale ka zelang TVS ka fakna deu chu an product hi an chu hi la shim ho hi
riding comfort a hianin unreal route pe hle ti ka hria hei po hi a khalen warm khop mai a so an warm hei bike then khat i so nuam mia lo hi om ve nia i atam tak chu om zia chu performance anon care lut tuk luat na lama khanin a comfort kha an paital ta thina hei hi chu ni lo a an target hi an chianga a than chu mi pui zong zong kha a leitur kha sport riding an ti don lo tin thria ta wangin nge commuter mo kha tianga lo tlan chak du zeu ang plus a khan chuti wakin an neng lo ni amo na ka muhlal mai chuan kan Chhuakthar ang TVS sa Bawngkawn a Bawngkawn ni ti kha shela chuan ride kha TVS ride kha February ni somnia omdona adu du tan TVS bike emo scooter emo nei tan kha na tel thei ani an ride na tur kha chu thui lu tuk don lawa program han in meet up ang chi deuh mo tiang khan ni dona kan zuwain TVS product ne kha chui te lang wo sticker ta kan se bang avak nget tha em USD ka feel ve thiam han tlan chak pui deuh po an nuam dong khop mai